Karait nang karai malim sim ship ko majule man laos nyam haswa ba ki nong rak kin hiya shaki pentor ki hali mas dang no iya ka po ka shan haswa ba thong man bedik ba ki jup nong shwai ki jing pen sum masi kum kong ngo ka dam ba ka jingkar ku ka do khnang ba ka rep ka riang kan pai ba kan sei so kum ta man taos nyam ru ajar fu san jang ka khnai tari ujamang na kalian ki nong pan yai karat nong karai malim sim ship ki la pen nong biang ki ka jingle nyam ko ba jule man laos nam Hagani singi na nor ki nong panyai kene karat na do uling do ba Michael Timu uling do karat ba Sebastian nong ulay don lam ba dekum ukar kun kene karat uling do karat nong karai nong po sedar shepa Moses Simply kirang bas nong na kinek nong ba marjan ba Michael Shadab APO ka umling dog ba but kam tam iba kenjo lang rentong MDC ka Mauhati constituency Ubaderu Deputy CEM ka KHADC bolong kum ukong san hagani program. Hagajing ajing kren kum kong san ulabangjo but David penle pensa ka riti dusto jang ka chait pen reu. Namashi sen mala do ka riti ka dusto jang kindo ki chait pen reu. La do ka jing ito ya ka chait pen reu. Shushu ulapan pao ba ka Riboy district ka day ka Wayne na kis district hapo ka jula barispa bhai ka riti ka dustor. Kum ta don ka man penle pensa ya ki Yela ka jang kariti ka dustur. Di pasan badugal ngurung
sakit jalan mereka kam bajungi mereka segi mereka makna segi dia sampai kilo mereka per berapa bilang berdasarkan bagi eksploitasi dan juga pak Namstar turun yang sampai di dan di kilo tentang tak sending kawan rak ini GPS dan kurang tinggi lengkap tinggi Lumpur perkat wala da kambe ha konstitusi ke jonga ring layok banwan sakhi dala ke jong hikmat ya ini ijing iriti idustur di bana kaliang ke jong phi kum ki paralok karbi kidon hapo ganiga dong batang ke jong phi kong ige ke bas mutanap ke ba itanap ban sakhi dala ke jong hikmat ikini ke ke jing ruspa jong ganiga dong batang ke jong kari bhoi jongi ke dai ka district ka baruspa bha haki riti ki dustur haki culture ki jongi midon hangni yaki nadu ki bhoi ki jongi midon ru ki marngar midon ki karbi midon ki tiwa midon bun ki naki jaj baper ki bangidon apo kene ki bhoi ki jongi watang para bhoi jongi ru ladang ikren ni ka tin bhoi hangte hapo isnong jonga ladang omdon ki emre kedawan siapa nongpo ladang omdon ki mar'e tentang para bhoiru kaktian jungi kalai fer bha henrei kata kadai ke bangin susarong bakum kari bhoi ngilong ki beruspa akini ke seban inget skam baling ba ke jing penek pensa ke jungi ladang apet ya ke baphile kani kadai ke bale nalu ki longshwa ki manshwa ke jungi bese ki babon na preng jungi ki basyong hne kum ki rangba kum ki samla ngimda suthu syu ke bang yele menta along teng kum bala syele formalitas ku bohong mo bani pendat ya garukom henrei kani ka penerus pa pada ya kata ke jinglong bagerpang ke jungi mapi kum ki mikir kum no pin ong bang ide ki mikir lada pim bani isu bani tho e ki kon ki ti ke jongpi ke e ga ba phi jule e ki porman shwa kum no ngiriam ni bet mentala ya phong patrun la ya riam pharang lu boro umdan shu ubariam ya riam tanrai lada ni penja no sai kini e ki jingle ki barit ki baria ngila syujar ngai ni nasla perthai baro ngila syak teluk kita gi hepat nete napo main India no ngin sajak no kini ki baro te wal ladangi bon hapne hane syong jongpi ki ong balai 95% no 99% kila dai ki Kristen henrei haba penlong ini i jingle niam le rukom yawan bangsa khilang baro nomor play bangi e jaka culture ke jongi ni e jaka ta ke pi jaka ta ka riti dustur ke ba kilong shwa man shwa kila ai pateng api tifin kam ban pateng kini ki bro nang ba kata ke jinglong ka bakerpang ke jini kandang ne pateng la pateng bat hadu ki khon ki kiti ki jong phiru ki nang la ban pertu ya ke bom phi khila yalam lenti te le se ladang apet ya tu ke